unity wa polling station be me enu miensa abatu bia what to see as we speak yenua obolo wo ho a o ma ye di video a wo hwe sisi Subin abato mpasua no so abato a o mo ba beto no ho confusion a esi yenko na me ne obolo nkasa. Hello obolo. Kofi. Yes, update ne say dia na ekoso biem. Okay, Kofi, me ba had the second time, you know. Metimi aka say from now enko sise omonto abaniwie e wo Subin amankwatia school ha say no. Bibi a ehu esia enye me nwanwa. Because there's 5 minutes ago ana yehu say metofo a enipa be ko be 10 a omotiti moto so mabobo pa ya omo aba sine hanu mi sei na omo video me hwe Eugene won a police for be for asese twa ho ahia nipa bi nso jeja ne nchen. What is happening Eugene? Okay, very good. Eugene side no me ba no me who say Eugene abba e hono mo a ojeja na ho a later na okọ ba bi a wo so mabobo tent no e hono mo na delegation na e beto aba no omoma omobetra senti se bia obeto aba na obeduru ho no abato no nya isha ase die apekura na isi no aba omo pake omo no ma etibedi na Eugene ejina MP ni jina no obeto aba na wabetena tent na se akonya na wo no but ehu ya se Eugene ene omo tetuo ni bi kasa wo anu apega ne nsa na ono amanfo kasa ene ade ehu ya se enkrofo abetwa Eugene ho ahia no no say na aspirant na omonso ejina se ento omonso aba ni bi ana aba ho yehu ya se police a only di eya police so ni nyina so akwa ba ko na de ne sati Eugene so akwa peso obono no. Yes, a home can make a bedroom no. Okay. Ono so aspirant ya ono so contest for chairmanship a war Subin constituency am say no na otre say enya bia e besi ne abom no a omo he so ato aba no ono anka se wahu bi my yentie the reaction ke bo video a wo hwe ni de na ekoso zale what happened yentie very quick one. Right, I'm saying for Oko Yen Facebook page. That is exactly what is happening. Eugene will be doing any match. I said the water and police for na trying to wash and Oko Akoma 87.9 FM. Yen Facebook page Akoma 87.9 FM. Situation here very tense, and that is a very bad situation. Oma confronting in a very brutal way. Very very bad, very bad. Anyway, oboro mami ntio Kofi o se na obi training sake MP so Eugene MP so say o ye hwan enti ye na ekoso ehonti wu se na political no so ka mo di pane down sa di pano a okay na o ka se o ye hwan o training sa wono so a o se eche no a o de ne se I police ni no kra pem no. Okay, very good na Eugene ebusa akwa no a o ka se o ye hwan no no epe samai e was our election we say okay enti Eugene three on we Eugene okay information menya ne say a friend ba for okay obisa ne say o ye hwan ana ema at ho pecha man no subu fu say wo MP no so ye hwan was our election no a e konim enti we need normal e cost to say enti ebra so bodybuilders no e ba ye me kire metufo no omo ba ye no omo betire gina kwa se omo bom pempe nto omo na gina ya omo okay omo na gina duasi atefo on Facebook page Akoma 87.9 FM. These are the bodybuilders and I just say oh sure mami ntio okay enti ebra bodybuilders no eba sin ho no na so omo gina kwa kekeke to omo ni omo ko ha no ma ba na police for na omo ba so omo e very strategic because omo hu say metro no aba no e kwa no omo nso ekoye meeting short meeting ana omo free metro ni nyina no omo no omo hia nti so obeka commander na only the police for no ana ni metro no etwa kanko wo edua na oh okay okay video no a okay enti na minimum komo potia na omo die we no ye wia ye ho di chat video we enti na omo di komo kakra wo ha but now no omo gusu a wo sin ho a metia ka se enibra ba kofi enibra ba pa ya aspirant no ebi emo process no a omo de to aba no so enti enye me nwanwa se enkusi se omo nto aba ni le bibia
ɛyɛ bɔne asia me ɛnyɛ me nwanwa. Now any apolisifoɔ bɛ sɛ na ɛwɔ hɔ as we speak. Oh, now apolisifoɔ no mɛtumi aka sɛ ɔmo bɛtwam 10 because hɔ no mu a ne bi aba hɔ a ne bi aba saa na esi teɛ. Eti sisi a yɛka sɛ isi aboaboa ne nneɛma no afei na ɔhyehyɛ ne boxes a ɔmo bɛgyina mu ato aba no na amanfoɔ nso egu so aba na ɔmo ba ɔmo ɛtɛtena se a na now MP gu so around ana ɔmo hyehyɛ system a ɛnwom kakra nso ɛbobɔbobɔ ɛwɔ scene hɔ no. Nti electoral commission car na ɛba hɔ yi right let's ɔmo ba bɛto aba no. Saa car no a ɛba no ɔmo sɛ yakata so ɛyɛ electoral commission car afei na no ɔmo free baabi a ɔmo free ba no ewura baabi a election ne bɛkɔ so no eti sɛ ɔhwɛ abo sɛ ɔmo car no ewura mu a tapoli blue bi ɛkata so a ɔmo de ɛba inside eti now no de ɔmo yi ɔmo nɔɔma nyina awie afei na ɔmo hyehyɛ ɔmo nɔɔma na yɛnim time pɔte a election no ɛbɛ start. Okay, enti for now the almost start about one and omunyan start. Said David Kakan Kofi omunyan start but easy egusua all packet ne normal. Okay, boxes are omu ginem atu abano ewo inside no afi no omo shisha election in yanko so enti you need maybe at the next bear one na there and now 30 minutes time election ni betimi akoso but you to need chance say time say and the best start and that's the time see and omo start. Okay, obelomera wase right yamra studio na yen toa yen common so haya Akoma 87.9 FM we Subin tension a ekoso ho a ye de ebre wo but don't forget say yegusu a ye din komo on other issues ewo kejetia enti ubetimi join yen on Akoma 87.9 FM on our Facebook page no are part of the discussion asemo na prempe Ragovi. Make be ba say on me nyame aduma kwasi adam ye kwotom so abasa ba me gidi say sadwe nya de besi won hye so. I hope so. Na mesre Ragovi won say is lucky dube ne kan na so say equal right and justice. A druba be na ma equal rights and justice na anya adwuma. Okay. You seen this thing maybe I say ye hu na. Enti the message say abato na eto. Ye wia ye nyina ye 2024. Enti omoma pepe yomra na